Kajing yakun pre-quarter jongga first winter cup Pongtung bela peniat dekat Seng Trelang Sports and Cultural Club Pongtung genduk ke Black Handai persya ke Paramai SC. Haga teka si kipat ba kila tuut ban pej ya kateka jing lekai haga bakajing yakun kalong ke ba internet habaro arteli team. Ke Paramai Sports Club kala yo ban pelim da Argo Lanot ya ke Black Handai haga bela yo ban penki ya baro arteli jar da Jeff Surong bopong dekat jersey number khanyo. Haga tiga jinga kun. Badi ka man of the match jong ka tiga jinga kun ru la yo ra do samla Jeff Surong ubla yo penki jar Argol pada ka ba ong ba ka jinga kun wat la ka long ka ba e Henry da ka jing trish tamlang ka team ka poi ka jing job. Team. Haga jing yalam jong I referee I David Karamba I bedai I state referee jong kene ka jala ka jongi. Ta.
Sai cho này, sai cho đó. Ya kakul kepaal jong keparamai natepiam ka unumbal khatnyo. Tikani kalong kini pipana sepi ki nong pitkai balasai kasi kadon kejinglakai hak arsteng hi ka jakwal tersa ya Kalapalang United. Bat latni balang kadai bede kejinglakai. Ya shoot.
Ah. Yang komen nama apa? Ni job buat ubleru dan nangkap ini nama pelak ni man sam. Bani apa nggak play berok gini penjat jadi torment buat ubleru dan dekat dekat baca no penjat di berok negatif. Ki bah lakam ini tim ni bagi kenduk nang ba ke tristom jongi berok jong tim param ingi yo ke job. Tao ya kan play apilek keju hi dah ke tristom nang bangin yo. Jadi job nang bangin yo. Boy.